Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Tomon arwe kethepi ka jok ahir ingtang rak hemrit kana hokpon Nijang Karbi Anglong Khiruni Police Station angkang Khiruni Jengkha Prilo Philangpi Pator arong Tomon arwe kethepi ka jok ahir ingtang rak pen hemrit kana hokpon Chiti ni phai kretroxi ningkan surihinira inkora kethom ajo apor porphai isi malom men tomon arwe kethepi ajok Philangpi Pator arong amikar ramrong pi ahem thengpi babrai ajok kedo kethak adim kasiksak thetanlo Lasi kopili MAC Pawan Kumar Aphan kisung ke phowek abang phupen kerap kachuhangpo Lapen jengkhapen philang piang bong karen meri hing anta daklaplo Lapen anujok anta hino laplo Seta ASEB mate APDCL along Chokumar atum kaselam ponchi aphan nong anta thek ponlong lelang pusi rat atum pen ningjipon Non amat rat atum kijun alang kachosok iji aphan meri hing kaheno dak ajok kasik sak thetan lo pusi ningjipon Kheruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel Ramrang pi pula pen nilirang ke ladak helang pi patorarang bang sua hem thengpi ke babrai ko ana porlot to nasa ahem ke bab rai ke porphai krihini lapan baji si lasong bong si mana lile agam lang dun la masih nil tumta hem arlo sido masih ke do ka thirik lo masih Hemar lupan ni litum pu kesangan atum ta pu hong bar si arbe charsi nang marelo nasi MEC long asap so hem kaselami pan pu nang rabi ini pu si mana kerap cahang pan pu nang rap tha pu si ning cethelo Pukhuri alangka chinglu dampen bangke thom a osomar kititang arpum kelong Nijang Karbi Anglong ke parlo baithalang so police station angkang putsari along bangke thom kititang arpum kelong Kedam tang chitia chiklo ni phai kretroxi arni baithalang so putsari arong along arningkang sam porphai phlimalom pukhuri alangka chinglu dam amat adimalong amat bangke thom a osomar atum apran damjuilo Kichilot a osopiamen Karlitang Vernika Terangpi Arta Ningkan Kep Lapen Karlitang Sernika Terangpi Arta Ningkan Kep Lapen Archana Teronpi Arta Ningkan Narkep Pusi Pang Tekpon Kopi koson penloni labang ketom a osomar atum apran kedam nang aputak baithalang so pulis atum pen rat atum pen kiri tarlib chiaphan bor ibom lo pusi berta rip dunlong Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Habit ingnam ingnar edon sar edbe ahem phalang no tikang ed Lason si lakha inkoira trok Dua Barguri constituency Dolamara police station ke parlo kohora Jilangso phumen ingti arong amekar sar edbe ahem patoe porphai troksi apor malom habit ingnam aingnar wang hamamat hemrid hormu hortar peri lapen phule pokok ansitami phalang no tikang ed pusi rong asor atumpen pherang ke atum karja hud birta nang palisi nang thandun Lapen ahem pu atung sitami hem along kawi era joksi munir atuma bangke thang akisung awelang pusi nang thandun Sar edbe ke Karlitang ta chiklo jonthom andulo Lapen asopo atumta adona hem kachedam aphisi ingnam a ingnar wang hamamat hem phangno pitekang et pusi nang thandun Lapen nonamat ke ingnam rai komsai khi mate forest asai khetum sitami nonamat ke adimaklong along nang pale lelang pusi rong asora tumpen nang thandun Lasi rong asora tumpen nang kachuning ridun atengke local MAC mate education EM Richard Tokpi aphan
นางราเวกทับปุสิเพรังเกอตุมาลองเป็นนางชุนิงรีดุนเป็นนางปัจจินีดุนไดฮูรีเป็นอามูสอิงตีคาร์บีอังลองนิวส์ชแนลPadagla patubi ingnaming narwang pen hemphalang no et paputhak nang liklardak pen than pachinik tha kalang lo nendige dak arong solo kene kohara komenti dak jilang su segi do tumlo asi ndiga chini ateng ba ke thek long ateng ke nili hamadu malo nili hamalong malo athe sar et be ahem asar et be ki titang ta cheklujon thom ne si dolang asopu yugen be pu tum do asopi ta do la tum adona hem ka che dam pu ni ne ni thom ne adona hem che do da ma phi tumi tari krep ho chiti acheklo tari krep ho anung we tu we bai chok si pen apor an ingnar joni wang amat ni tum rong asor ta chitu dun ulo plung nu ta upaya vidalo hem rit kutte a government cheng lo ke do hem ka do ita ave pin lo peri ka do e phuli phukok da ave pin lo la si forest nat pen le ko pine a ho hai pi puita ni tum local MSc mate non em sar lo alang li pen ko pine akerap ta long pon ibon puta mathap pon lo an kali che forest sor pen nang jing ki bidura forest sor pen ko pine lai hemrid ke phelang no ba bustu bani keng no pot ko pina kerap long pon ima pusi ni tum mathalo lo si an tu ka do e phanta chuning ri lo ni li ga dak arong jilang so amase do dun lo ni le ma dung lo an gi pluan da an chiturun da un ender lo hem hum ni da pagori hum ke do hem hum da phelang no jab lo pe ri an ta de tin lo phukle pukok an ta de tin lo la si ni tum al kelemi si ma da em sar ko pine akang hon do pen phore sar pen cherabra so puthot hem gachiri thuji ba peri gachiri thuji pine akerap doji ma pu sonsi mathalo si nangrap ason pen me par pulo sa osomartum pini si wang bom lang ha lak pen non ta nang chit thai long le lang ta he marika ave pin lo Kheruni Auto Association atum Biswakarma Puja Kardom Kardipon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo Kheruni towar krong thom ka chetokalong Auto Association atum pen Biswakarma Puja Kardom Kardipon Aning kanwang ason thak thaksi pining le thota chitia chiklo ni phai kre troxy arnisi ardom ponang chia potlo Seta pandit atum asang tarpen pining ke ni phai kre nar kep arnisi ardom ardi ponang chipu ajoksi arni lar ponang koklo pusi Kheruni Auto Association amai phu Ripu ing hi chunbang ridip ing ti mai phu Krishna rongpi atum pen ning jepon Seta kardom kardike aning kanwang ason thak thaksi piningta ajhak atum kret troxita ardompon atumdo Bon sitami Kheruni Auto Association atumke Krainer Cap Arnisi ardompon si mesen lapen ing samjin pen pachun pon longlo Lapen hum trok kep so se auto kevek abang phuatum aning karong chipi ponsi Ma prahat kichiri tun ponsi Kheruni daily bazar along ongdung aradatuma pacho pajun pon pusi birta rip dunlong Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel La Kheruni Auto Association ben ani kanwang atte ni tum dak Biswakarma adu beta gari do amala si gari duko katum ke Biswakarma murti phansi palon nai puchardom nai pusi pachardom bomlo amat ningkanwang atte ningkanwang bang 17 ar ni si ke palon puma pining ba kosanson ne 18 ar ni puri lo ajak tum 17 claim lo ajak tum 18 claim lo jasa nitum maka 17 ar ni claim ko ne telo mane ajak confuse telo la sini tum 18 ar ni palon lo amara Biswakarma puja ta ni mesen me ek pensi tum palon lo Phuluni Revenue Circle Office along Mojadar Asai Hem Kangpupon
Chiti ni phai krenar ke Phuluni Revenue Circle Office along Mojadar Asai Hem Kangpupon. Sonsi Keramtang 2006 aningkan pen Mojadar Asai Hem ke hangpon pining 2023 an abangki. Karbi Anglong Autonomous Council apen Revenue Circle Office atumpen RDN Ponsi Mojadar Asai Hem ing pupon longlong. Birta kilong pon atingki Keramtang ko ani asengkan pen sita bangso Asai Hem kawi pen adok pinang an Karbi Anglong Autonomous Council apan Mojadar atum text mate longle apata khajana amidu ke kom asonsi thek pon longlo. La so aphuthak pen RDN Ponsi Mojadar Asai Hem kinang sot binong pu matha Ponsi Phuluni Revenue lapen Settlement ASO lapen ARO Mondol SK atum angbong chingwai chingsai Ponsi Mojadar Asai Hem ing puponlo. Bangso Asai Hem kang pupon nangkok ateke pineng an Karbi Anglong arat atumke mina amoja atumaphan kachichini ne dopiklang ate Asai Hem kawi pen ajok lapen pinang an kasiksak dositami dopong nangkoklo. Lasonsi khajana ami dusita kelong pon pe thek pon longlo. Lasi pining pen abangke khajana ami du mate par annual tax ki tujoy pon ke pen long pon po. Bangso amay long RD chipidun Phuluni Revenue Circle Office ASO Jojo Terang ARO Monochingti SK Thonsing Rongpi Accountant Ronjit Bongrung Senior Accountant Babul Hanse SK George Taro Mondol Thuni Tokbiatum Chetong Dunsi Mai Ing Samchin Pen Pachun Po Phuluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Mana prangsi nilitum Mojadar hoi pen kardom pa jereklo kasi pin nilitum dak nilitum hanang ke phap banang litum nang chetong don ke nilitum dak kis Mojadar Asai Hem kampu kasi ningkan ko ane pen sitame dak prang ke sara purun pen sitame nilitum dak upmet sojong methang upis ave Sai Hem ave lasi pininon nilitum ASO sar Jojo Terang lapen sar Munu Singh ti ero lang litum han prang sini litum Mojadar hoi pen lang litum sitamnya suri kardom pa jero thini litum pan Sai Hem nang ke text ko masilalo la nilitum office hem kini pen ke dolong nilitum ningarong piglo kasi la nilitum akisung la so isi ke jo son nilitum ta ke chelong ke la se aniar sitame abeng ka nilitum dolo la se la lo mo pen no sartum da than lo revenue collection sitame non mo pen hotel long konane hotel long dodon ko thingpirum pene pukinili tum sitame thang prestige salam do pasil hai pe sine tum de si ke dodon de ba emane pele poje collection ke kom ta isia problem do athe inot Mojadar pote prestige post mate udam polote compare dam pote gazetted rank inot Mojadar rank polote lasi konane thingpirum konane hotel long dodon ko tanile tum de lasi lahai puke dodon tum se si Sai Hem hang bom pen pinyan long lo kasi non pini pen ke an ke collection sitame ne de Mojadar sitame ke bori ko konan ke pini pen Tangte pini nami si tum hasitame aprang pen tanili tum memorandum sitame pilo CME ma sitame la office room nang ji plus council along member hotel pene sitame ne tum Mojadar fan ise room allotment nang pinang je the kyong dung Mojadar tum paham ren nane pen wang prote ke do ke tha ka siksa la sitame ne tum memorandum already 2019 hot pen ta pier lo sita pin yarni sitame la member hostel long ko sitame long la lang council long sitame room allotment ise Mojadar room nang ji lang sita minute tum man nang pitek lang nile tum ka fulfill lason chetek long la lang pinyan ta lalo si nito makisum ke boy ke theo he la sei ke ong dung problem mang ke nile tum memorandum long sin include lo dak pilo pran council section lo tangte si unan kinili tum rat aphan pesung se pin pen dak moja cap do Phuluni circle under long la si moja cap bang bong ben sitame open sartum da than lo se moja troxy bang ke non sita kyong dung apor ke kai ta tu moja hini ke thom bang mate mo pen lang lok su pen dor salona lai tum bang mate nile tum moja darang bong sita me ke che thek long ko alang li tam pan ke tangte te dui bo ala ke nile tum ke ready lo rat aphan kwan ma alang tum phan ke ba apor ke chipidun bang ke nile tum Mojadar hoi pen ke any time sita me ready. Market Modernization Improvement Program MMIP Koilamati Ahithialong Long E Kisompon.
Lakha Inkoirapho Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Kasomari PS Angkang Koilamati Abajar along market ahem ki kimchi aphan long e ke sompon. Chitia chiklo ni phai krinar kep urmi arni ata por phai sir kep apor malom Koilamati along MMIP as kimpen market complex ki kim kerang kapang cheng jephan man kedo Dr. Numal Mominde speaker ALA pensi long e ke som kangpu ajai mek dengpon. Lason amay long sar Mukut Mohonto EM Karbi Anglong Autonomous Council di Phulapen nilip BJP Mandal amay phu anparta SDB GB lapen kapre kethe kidingatum chitongdun. Labang solong eke somahud man kedo local MAC pen may along kaning jepon ke Karbi Anglong along ke BJP a sarkar ke 2017 aningkan si kewang. Lapen BJP a sarkar jakong longlok aphi Koilamati along ta Thedung askim vansi kaching thur amu thekpon longlo. Jaseme 10 Pedets Hospital KGBV Arlo Sumar Atumaphan Residential School Harlong Rupat High School Boundary Wall lapen Auditorium Hall Anparta Daikrum Aroy Adolong lapen non MMIP askim pen Market Complex 2 crores 54 lakhs kuti askim Koilamati Arlo along aphan wanlo. Lason si local MSC mai along kaning jepon ke Kedamtang ningkan ko anlone Congress asorkar atumpen sitame Karbi Anglong Autonomous Council kacaripon unahut sitame Congress sorkar atum kachumatha abangke nilip along pen kedotang an mate development ason along kapre constituency along si terek pon laplopusi MSC rongpi asang hopen mai along ningjepon. Lapen lapu MLA Numal Momin sitame mai along kaning jepon ke Silunian pen chukiela BBDC atowar sitame Hemamalu Luni ang kenai ason thotsi pinilabangso chukiela pen sarihajan an kacheleng atowar pisitame rat atum thek ponlong lopusi mai along thanpon. Lapen lapu MAC Povitra rong piaphan pherangke karjo hudnang ke thakdun ke Silunian lapen chukiela BBDC atowar pi ing hetlang so angden along kaphere meme along kalward kahingno longle kangrai plin det ki PWD Department Kopisi site claim clerek aputhak arjusi MAC pen lamvoy kipike PWD Department si arpudolo pusi thanpon. Pinilabang so amay long pen MAC pen Jasemet man kedo Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dr. Numal Mominde Speaker Assam Legislative Assembly atumaphan local MAC Povitra Rong pipen ning aklong pen kachuro alam the pajirpon. Koilamati pen Moses Milik Karbi Anglong News Channel. Nana na sabo kahino doji kasi mohet nili abang bom hoto teklong lo lasi laso pojong se RV abang sabo kom lo tangte tum laso pot aku repairing ko pula aprang da batai si repairing elo lapen kalvar ta itu sila laso kalvar se tame teklong lo nili already proposal la pialo lapen ta pass elo lasi laso kalvar se tame akimi si selam pon pula lapen sar nilip along pinangan hemsus na kitang si duktik lapen so kitang itu nali tum report nang pilo la sila so bang ke prabjin bang ke patang ye paneli hala video tumben meeting dolo lapen ji tumben konana si patang ti dolang ma prabjin bang ke patang ye dolo lapen la so long si komane middleman involvement do patang te ile tum mohat deputy speaker da pulo itu jela long sa tame itu pakainang ko la ke compromise abil si ki dubdera tum han ki binong hem lapen ki dubdera tum bang ke la ke long nang pulo sa hem bang ke bazok ta itum ke la bang ke hai abil এতিয়া ডায়াগ্রামটো আমি কোৱা নাই প্ৰিলিমিনাৰী ৱৰ্কআউট হৈছে মেবি আনাদাৰ 2 weeks to 15 days লাগিব এতিয়া ডায়াগ্ৰাম পাব লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিব নহ'লে আপোনালোকে আহি ধৰিব এইটো কেলে কৰিছে সেইটো কেলে কৰিছে এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকেও তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে সেইটোৰ মতে কাম কৰিছে আৰু সেইটোৰ মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় নহয় গতিকে জাষ্ট ৱেইট ফৰ 15-20 days বৰষুণৰ ছিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওৱান্স কাম আৰম্ভ হ'ব খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2 crore 53 lakhs কিমান দিন লাগে এইটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলে লাগে স্কিমটো কি আছে বহুত এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ চিজন নাপাওঁ নামো নাজানো সেইটোৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম ভিএ পানিছ বেয়া কাম কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব আৰু আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম পিছত
পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে এইকাৰণে গতিকে ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং পেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত তেনেকুৱা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং পেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না নহয় আই এম গিভিং ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন টু for the development of our constituency. Sir, nearly almost 2018-19 পৰা যে PMAYD ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই NOCৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যিখিনি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভল্ভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে FIR লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি দিলোঁ I think 1-2 FIR is already filed so action will be very soon কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক উইল নট টলাৰেট উইল গেট পানিছমেণ্ট বিকজ হি ইজ ডিপ্ৰাইভিং দ্য প'ৰ পিপল দুখীয়া মানুহক কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে নো কম্প্ৰমাইজ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu